ga petition so chief minister badang buram jingi ya so office mu la si petition ke jongi berkini kalong halor ke recruitment namata ke ban tap kam saka CMCS MPS borfat ki bon ki ke ni penbut ban ya ka Union Public Service Commission ke company ke exam ke jungi but to some extent balak syllabus ru tendri dan tang bi jing ko ang ne balong ba UPSC ki sha ya ki khna ki la jandep ya ke graduation juki ban apply tamba shwa begin le kamin exams ki ben yo certificate la da pass ikam degree juki kadba ke MPSC jungi de kim sha ya kata te UPSC ke penong exams manusnam kadba ka MPSC dah penong exams tang sistem sansnam ikta te hangni ngismo ba ke pendu lat ki khna la jan kut ke graduation tang begin dei ba ki su slam noi te san banai ni ru banai kim yo ban apply ke ga ini post but ki hap adu san ru slam hadin ban kin apply biang te kani ngasungu kalong ngasungu ka pen do men sim ki ban ni request ke government ban ni sikma la ki advertising ki post ban sha ki la jan graduate na kani ga la jan long graduate tam ki pat dep te tamba ni condition ba shwa begin le kamen exams la ki la di ban dep graduation kani ka pen long ban I lat kambun chi shui ki khna begin apply ki post but ha ju ko poru la da kim yo makana ru takamut kan experience kla don takamut bikil penong bi exams kla yo experience is in manila exams and ka balai ru kan dei ba probably nakini benak sulat ru nginang la maybe nginang yo su dang bun ki khna khambit su ru te kan yarap ya ka jingpurum kam ngin yo khna ba khambit su ka jingpurum kam ila Sorkar kabla pendu no ke interview nam ta ki grade 4 ngai gala mi ka government notification ba ong ba nadu mata nung dan interview kani kini ba hatam mal grade 4 hi ni kani kalong inline ba ka jingle ka central government kabla le mata la bun mun snam kila pendu ke interview nam ta ki grade 4 tementang i ba state government jingi kala le kani ke ba ha ping ya Khublei state government lot